Najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba. C1 u povodu otvorenja 24. poslovnice Telema. Korisnicima nudimo jako mnogo novih usluga i novih stvari. Mi smo veoma sretni što evo danas zvanično možemo da kažemo da puštamo sve te usluge u punom kapacitetu građanima Tuzle. Dakle, neke od usluga koje mi imamo, a drugačije su u odnosu na druge provajdere, svakako naše usluge D3 Go i Unify. Tu su i nove usluge koje idu već od narednog mjeseca, TV unazad, video na zahtjev i Unifon, o čemu ćemo svakako pričati i poslije detaljnije na samoj preskonferenciji, a svakako bi zamolio i građane Tuzle da dođu u naš korisnički centar i da se direktno na licu mjesta upoznaju sa najnovijim tehnologijama Telemaha koje evo danas možemo pružati građanima Tuzle. Naravno, pored tih inovativnih usluga, tu su naše standardne usluge iz oblasti digitalne televizije, širokopojasnog interneta i fiksne telefonije. Dakako, Telemah neće stati na ovom korisničkom centru u Tuzli. Ovo je naš prvi korisnički centar u Tuzli, ali 24. korisnički centar u Bosni i Hercegovini. Mi nastavljamo dalje sa širenjem mreže kako u Tuzlanskom kantonu, tako i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Već u narednom periodu mogu da najavim i otvaranje novog korisničkog centra u Bugojnu, zatim jačanje infrastrukture u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine i ulazak sa najnovijim uslugama i u distrikt Brčko i u ove druge okolne, dakle, gradove oko Tuzle. Meni je bilo veliko zadovoljstvo kada sam uspio da dovedem Telemah u našu regiju, da se poslovno povežemo, što je prouzrokovalo i ogromne investicije na našem području Tuzle, tako da za prvih 8 mjeseci naše suradnje Telemah je investirao u regiju Tuzle negdje oko 2,5 miliona maraka. Zatim smo uposlili novih 50 zaposlenika koji rade kod naših podizvođača i to u principu su sve mladi tehničari koji su dobili šansu za svoje prvo zaposlenje. Telemah je izuzetno društveno odgovorna firma koja ulaže u razvoj lokalnih zajednica. Imamo jako dobru suradnju sa svim lokalnim zajednicama i pomažemo u razvoju svake lokalne zajednice gdje imamo svoje mreže i pružamo svoje usluge. Tako smo za vrijeme poplava donirali mjesnim zajednicama što u materijalu, što ostalim robama negdje preko 120.000 maraka. Telemah intenzivno ulaže u razvoj infrastrukture, tako da u narednom periodu je planirano širenje mreže na području cijele općine Tuzla, povezivanje naše općine preko Banovića, Zavidovića, Žepča, Zenice sa Sarajevom, što će nam stvoriti preduvjete da imamo najsavremenije optičke veze po cijelom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Telemah ima vrhunsku opremu koja je ravna svim svjetskim telekom operaterima, znači može pružiti uslugu kakvu u bilo kojem razvijenom gradu u svijetu možete gledati. Zatim imamo servis koji je 24 sata dostupan. Svaka reklamacija se mora otkloniti u roku od 24 sata, što je jako bitno u današnje vrijeme kada korisnici žele da svaki kvar bude u što kraćem vremenu otklonjen. Znači, i kvalitet i brzina servisa je iznad prosjeka svih telekom operatera u našoj regiji. Mi smo sretni i ponosni što će naši učenici, naši prvačići osnovne škole Bukinje danas se otvoriti Telemah. Mi se zahvaljujemo firmi Telemah, oni su donirali našim prvačićima TV prijemnik i njihove usluge. To će našoj djeci puno značiti i naravno saradnja, partnerski odnosi, svakako da jednoj područnoj školi kao što je Bukinje mnogo znači.